Saderengipun gumlaring tata cara lumaksana para tamu, keparenga kadang pametri budaya Jawi. Ngaturaken salam pambuka lenggeng sagung para tamu. Gumlaring pawiwahan dauping ponang putra pengantin, Diska Triwulandari Daup Bagus Ilham Miftahul Falah. Gumlaring tata cara kawengku Ibu Triwarjinem ingkang lenggah saking Teguh Rejo, Majalegi Tras Kabupaten Boyolali. Nedya hanyarngi babaring gelaring tata cara humiring prikanca kadang-kadang vendor ingkang samya makarti lumantar wedding organizer pamungkas project saking Soko Gede Sumbung Cepogo Boyolali, MUA Anggun Kusuma, venue Gedung Cendana Boyolali, catering Pak Sardi, dekorasi Diandra Dekorasi, fotografer sinema Raka Ipoto, video syuting streaming Wildan Arga YouTube, sound system El Nino Seserahan Diana Trai, Pambiworo Gilang Sanjaya Jogja, Campur Sari TJ Musik bengkeng saking Taring Wonodoyo Kabupaten Boyolali, kapangarsan Adimas Ketip Direk Mangayun ngaturaken salam pambuka lenggeng sagung para tamu. Sinta Narulida Amba Rina Getasan. Hadirin yang berbahagia, kita ikuti bersama acara pernikahan Diska Triwulandari dan Ilham Miftahul Falah. Selamat menyaksikan.